Grabe, tambok na kayo ko. Need na gid ni mausap. Kaya gani na ni chat ako, workout body na ako sa una. Mo na ni. Dok, abi na ako mag-jogging na, Dok. Imo ko gidala og pickleball. Sa man ni Dok nga imo makong gidala og pickleball, Dok. Dili jogging. Maan kita kong ngabit ani ba? Nung atang-atang man ka dia. Ngita og single mama. Nindot na kaya tong morning. Manatag exercise ko yung akong migo. Kada pa jug pa sa lubok pa dito mayaw-yaw og asawa. Hehehe. Honey, I'm home. Asa man ka gigaw? Wala gyud chat ako. Nako dala pa sa lubong. Mais og kapayas, kaong ka. Agara ka on siya mais og butang na diri sa air fryer. Pakat. Kuyukon na yun. Hindi ba man akong exercise? Kuyog sa akong migo. Kabalo ka on sa nindot nga kanon karong oras ang man akong exercise. Mabing nakalami nga mga sticky rice sa Verdan. Balit go? Balit go? You got scam. Napalitan ako han. Ang mango sticky rice sa Verdan. Sa miss you dapit. Oh? Tilawan na natong pinakalami nga sticky rice sa buok. Gikan sa Verdan. Tag 85 bra. Kung magpa-deliver mo, add 40 daw. Grabe oh. Malinam-nam. Malaman. Only 400 calories, no sugar added, stevia sweetened.